Ba abah urang drone ni yang ya pegah ni pejuang ke Raya Aceh cederam tua. Ai dah dengar le cederam tua. Karena sabi-sabi ke doro ni nah hana menjejit le cederam tua. Yang bana kuat ju mandum landum pok ro ube-ube yang na cederam tua. Hana perle fikir le kira-kirakan yang sama-sama nu berjuang cederam tua. Bani anitan gam yang udip apuh apah, yang udip morat marit, yang sampo rumuh lagi gerepuh. Yang ka dinikmati damai iaitu 17 tahun cederam tua. Sirojek mameh sirojek idabe cederam tua. Yang banyak pelumah haya dalam bak media sosialnya oje. Yang barakan payah mau ba dum cederam tua. Pudak pama dia lagi yang cederam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mandum puja tapua kepada Allah, salawat dan salim ke Rasulullah. Salam ta'zim ke mandum bangsa Aceh. Semoga kita nyo jeroh-jeroh dan sihat sabi dan pada umrah tu akan datang dalam bulan Uraraya, iaitu Uraraya Aidil Fitri. Jadi bangsa Aceh yang tua long tanggapi bacut masalah video viral mantan gam yang udip apuh apah, yang udip morat marit, yang sampo rumuh lagi gerepuh. Yang ka dinikmati damai iaitu 17 tahun cederam tua. Jadi na video viral pak Facebook Siro mantan gam kawasan Pasir cederam tua. Udip susah hat dengan rumah bubung ka tirih-tirih. Tetapi rakan ganyan ramai yang kadu bak parlimen cederam tua. Jadi cederam tua dalam bulan Ramadannya lun pegah cederam tua. Bekna le lung dengar cederam tua mantan gam atau dewannya dewan je buh DPRK buh DPRA yang ya pegah untuk ya pejuang ke Raya Aceh cederam tua. Kasib kaji ia mudah cederam tua kaji piuh dia pegah-pegah perjuangan untuk Raya Aceh cederam tua. Kerja dah pegah lagi dengan cederam tua. Bian dinik pejuang ke 5 juta ro rakyat Aceh cederam tua. Sama-sama kedoro sabi-sabi kedoro cederam tua yang sama-sama jimat bedi, sama-sama ji gulam bedi jaman cederam tua. Hana le so mu pako-pako cederam tua. Kerja ka benak ati cederam tua, ka klo cederam tua, ati kado mandum. Yang bang kado ngempeng gri dum cederam tua mantan-mantan gam yang na di Bemu Aceh cederam tua. Jadi sampuronyo bekna le ba abah urang drone yang ya pegah ni pejuang ke Raya Aceh cederam tua. Ai dah dengar le cederam tua. Karena sabi-sabi ke doro ni nah hana menjejit le cederam tua. Yang bana kuat ju mandum landum pok ro ube-ube yang na cederam tua. Hana perle fikir le kira-kirakan yang sama-sama nu berjuang cederam tua. Bani nak fikir gelung. Yang banyak baik nak fikir guru buat videonya cederam tua dan lon cederam tua. Anak buat pula mit drone sampai anu ronyo bak urang drone cederam tua. Nyam badap ka haju aba cederam tua. Kedanya kon lamit cederam tua. Anak dia pula mit drone dia lagi-lagi peng 50 ribu ke si mak menggang ana. Insya-Allah baik digabu tu hampir cederam tua. Baik digabu dalam nak tapi cederam tua. Nyam yang pernah nak pegah urang drone yang awal sama-sama nak berjuang. Yang bersama-sama nikmati bersama-sama ni je imameh. Yang bang cederam tua ambek sirojek mameh sirojek idabe cederam tua. Yang banyak pelumah haya dalam bak media sosialnya oje. Yang barakan payah mau ba dum cederam tua. Pudak pama dia lagi yang cederam tua ya ke. Yang bang banyak fikir gelu. Yang bang dilu hantong kuat layang mesti proposal pi. Yang bang kan tergema aku yang kenyan buat ku cederam tua lu. Yang bang ke. Jadi yang dana pegah sabi-sabi pegah ke rakyat, sabi-sabi pegah berjuang ke rakyat, berjuang ke rakyat. Bul mepa maju yang ban cederam tua kan sabi-sabi ke roro ni nak naik ni menjejut. Naik ni membagi-bagi. Medih kana lah. Kana nejuklah bacuk karakan yang mat bedi. Nejuklah ke orang lain yang golom na kehidupan cederam tua. Yang ban Yang jikalau le rakyat cederam tua, jikalau le rakyat jelata karena KJPA ba medsos le rakannya cederam tua, jikalau le rakyat jelata
Dumnan tingkat urang draw ni sabi-sabi kira-ro ni. Haik ni bila-bila, haik ni bila-bila. Sabi-sabi ni mat bede ni. Gimana ya pejuang hajat udip urang Aceh yang 5 juta draw lebih cederam tuah. Jadi kaji piuh cederam tuah. Bila perle partai-partai yang berbaur gam kaji bubar laju cederam tuah. Nyamban cederam tuah. Hana penting le cederam tuah. Ya pegah-pegah, ya pelemah-pelemah lambang perjuangan ni hana penting le jino. Yang bangka ada perkatian mendum cederam tuah. Kaji no mentang baik yang tak ada pegah apa dalam bulan Ramadan. Tapi perle tak pegah cederam tuah karena tergores hati dia kala perkatian cederam tuah. Nyamban no mentang. Jadi pak akhir video untuk akan lung tampilkan sebuah video kisah udip mantan gam yang kaji mengeluh bak media sosial cederam tuah. Kaji ono mentang baik tuan ni like, ni subscribe dan komen videonya cederam tuah. Semoga kita yang sabi-sabi tak pegang video tapi ingat bangsa-bangsa dror yang katua yang kadok ngempengri cederam tuah. Berjih jai tak kurubun urang Aceh cederam tuah. Jai tak tak kurubun urang Aceh janda urang mati ana ge mati lako ge cederam tuah bak ge buat perjuangan. Tapi uronyo cederam tuah urang-urang yang kacok nikmati, cok hasil, cok manfaat dari perjuangan tapi urangnya hanya jika lenle sama-sama ngon ni cederam tuah. Sama-sama saudara, sama-sama rakan dalam sebuah perjuangan cederam tuah. Mandum kakle, kabuta, kadok, ka benak hati cederam tuah. Kaji ono mentang sekian don akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nah. Yang bar mo kun ka betiri hidur mo ha. Rata sago don tiri mo bangan. Lang kama mentang iban bang lang kama bangan. Hei. Nhoi luang iban. Thì nữ có đam ôn bằng nữ bên cái món bát tôn bằng lông cơn bằng tu đong của bằng banyak be kadang-kadang lu hanan duri kadang lu ngadi lauda nah pernah sapa yang dua ada di si bau lebu di bang nadingan bau lebu bang đi đi bar mo của nữ như là pu bằng be hanan pu e ban da pu của nữ nhầm ban nữ e mo của e nanti di nermoh lagi yang nermoh kiban dalam pegah bang lagi darurat itu mentang bang lagi darurat nah lagi darurat tang ini nanti di yang ke lagi yang nermoh ku bang kiban nanti di nih bang bantu ku bang behanan duri dong yo lu ada lauda behanan duri ada lauda isai ni dai ni nit nayang abak metuji abak kompi ni dayang abak titi jin dayang ni dayang lu kompi tak kau abak keruang nhà ban này rumah của ban này tinggal menong bang mình kadang-kadang orang tinggal li kan lan tinggal di lebu di bawah lebu di tinggal yang kenyan lung berarti lung tapai này poga ada kena này poga berarti lung thiro của tinggal bang lang của mum selama berarti lehekre berarti bang jahi menteri lan jahi menteri berarti lung tinggal thiro ku